Anya laki din! Bakay, nadamag mo ka na di madamdamag ita dito karubat ya. Anya maninday ta amadamdamag ngay bagbagam. Agpapaskeng kanumo daw pilyan tun sa banaw. Nakadamagam manen iti dayta. Talaga kamot adagol. Basta palanitan, madamag mo adagos. Anya kalaki din aya. At nangarog tilapayag kaw, di mangag kaw. Una yan. Pudno dayta, imbaga damot na ang kanyak idinaminsan pay. Ngampang nga asim kasaan ka amapmapan. Ha? Tapay nga iman. Apay, inawis da ka? Ha? Ay na, si kamanin jay tao ano pasken, uray sa anda nga inawis, mapanlakta. Ha? Kas kala aso basta nasungsong mo. Sige! Anya kalaki din aya bakit? Nagadumo lang yung bagamon. Palani ingarog mapantayo Ay na, no siya. Sanak amapan makipasken ijay ayanda Ophelia inton Sabadaw. Apay ngay nana? Urayak latan at iig da ijay balay. Ha? Nakababain nga mintimapan. Sigurado nga ado ti sumangpet a bisita da. Sa bagay matkit di Muray siya. Sa anak mo amapan. Urayin tayo latan ano at dati itid da. Wan, kas jemut ni Ophelia kag. No agpapasken da, adda nga adda ti iwaras na iti kaaruba na. Iso nga orayon tayo laktan. Ay nalakay, pangaasim man, tauray saan kan amapan ijay palanitan. Ha? Kas makita mo, adu ti bisita da. Mapan kalamanin ijay amang ibabain. Anya? Urayom kadilatan nga daig da. Anya kamutin bakit? Sa balilat tama, ano mapanak ijay? Ay saan? Nukunak ka saan? Saan? Saan mo nga ipilit ko naktumag? Wine. Saan ako namapan? Anya laki din ayawit. Amok nga minday taugalim kat. No may papanlaang iti palanit. Ay na, sikatin numero 1. Awan ti rumwar kunak manan. Ay nawaw, nagpanglumot tanda to si daang inyog ni Ophelia. Wan nga raw, nagbanglo at talaga. Karnit ibaka ko naman. Nagmaya nga ang rag. Kapag iso ita matutudo. Ay wan oray siyakat ang rakmo, jay inted na kada kamay. Nang tigngatan ni Ophelia, di tayan dadago. Ay, jakam mo Nang ted siguro tanumang ted damot kat ikanda amin akaaruba da. Nasaya at no kasta, tapno awan mahungko na rin dago. Sa paipadak mag-asaan anapan idikalman. Pinaritan ka nung arod ni bakit na. Ha? Mangibabain ka nung amain tunggal mapan iti Paskon. Iso asaan nga intulok ni Melissa. Ay na, nagmaya mo tintibang luna da ito si daing bakit? Kastoy kumakanayong kay. Ado pa saan ko ngayon lutaw. Ado nga minjinjig da. Anya, kastoy akanayon ko nam. Di kakit mahay blood no bilang lang. Ngunit ang mahayblaran. Sa maao. Agkatala, umunakan amangan. Amok akayat mong timangan ka. Apay, saan ka pa amabisin na ya? Saan pa'y? Iso nga umunakan. Itay pa'y amadlaw ko akayat mong timangan. Mga nangarulan ba kayo? Baka kalat tama, no, mabising ka. Kasano may baray? Kasalasan ka mo tan ama pa nagtrabaho. Sampay paray. Pagtrabaho tulat ta. Biliba maging gabaray. Tagtrabaho ka lang, tano kayat mo? Saan mong saan? Anya, kalaki din na ya pare. Talaga kasta. Alang araw paray, lapsan ka pa ya? Inak mo nagtrabaho? Sayang nga minti aldaw maglabas. No, patambay-tambay tayo lang. Malain kan paray. Agan anad ka. Umayak tulat ta.
dito'y balay. Kunak man no napan ka nagtrabaho. Saan pa'y bakay? Mapanak tulat ta ka day. Anya. Kat, anya nga rod nga iti aramidam dito'y balay nga agmalmalam. Anya pa'y lang ngay. Ilutok adyan na bati akar ni nganyag no. Pilya din na minsan. Pramise, numaybos day jay, innakaw, nagtrabaho. Anya. Kayat mo asawan, mapan kantula agtrabaho no awanan ti sidaam, kasta ka de. Hindi ba kam? Saan ba kasta? Oh, di ka di madanagan. Tamapanak amapan. Relax ka lang ka di. Oh, Ay, unay kandagol. Daytan ti bagbagakan ka. Naidumduma at talaga ti kinasadot mo. Agasa man dayta, saan ka anapan nagtrabaho? Gapula ang itisidaan. Kasanon ngay no awanan ti mangtag. relax lang ka di ba kahit ko na ngaruday na oh. Ang lalaki din ayaman. Ay, nalabas dayta kinasadot mo. Ha? Sikan ti kasadutan alalaki anam-am mo. Salbag ka kitday. Sipod pa'y, kas dyan nga ben, di ugali ni Tagaw. Sa lagtrabaho na awanan si Luto na. O nga nagtata. Namin ano anapanak ije balay da. Kurang kami nga may nagtrabaho ije balay ni Auntie Maria. Lulubog lilitaw magday dyan at Tagaw. Ah, ugali na day dyan. Uray po utang. Umay ito no awanan ti angren na akarne. Unuan niya dita. Anya laki din data. May tumtuma mo na talaga. Ti kinasadok na. Ay, naku naman barok. No awan tuntimay sa anggan-angren na. Kaslang nakakaasin tumanay nga may agsapsapol iti pakitrabahuan na. Makabiro ak lang iti kasukat na tata. Talaga jakon ayaban ti jaske. Makauma man nga aywan tapno numa pa nagtrabaho. Naimbag ka pa'y pare. Adda ka lang dito'y sango ti balayo anak ka relax. Ha? Kay, agtrabaho tulat ta ka day. Amo kami nakasangay ni Manang Linda di takaruba. Paspaso nga na nga ron no, dayag da si day. Anya? Anya pala nga po amapanak agbambanong agtrabaho di kapudutang ngay. Kadama libre amakangay iti tikaruba. Anya lahi din ngay. Unay kan? Talaga na idumduma mo day kinasadot mo ah. Nagmalas mo tin ni Melissa ken ka. Awan pa'y apulos ti gagagatam man. Anya? Malas nga ibagbagam mo si Camila. Ala, nawan na siya nga ibagam ingkan. Ang mga nung makipangangkapay lang may tiyag ni Linda si Dain, oh. Anya? Adamot ti iga do anak kaluban ije lamisaan. Wambakay, inyag ni Linda itay. Nagdakkel jay malukong anagyanan na. Ngamday jay laang timbaten. Oo na yan. Ke, amumit bakay. Basta siya ti umunamangan. Namnamaam abas lang ti mabatay. Mala, ingka mga anay. Ano usam lang tapas si Jembati kasi daan. Amo ngamin anak usim kakay. Talaga nga ano ti agsang pa ablising ah. Oh. Ha? Idi kalman nangyag ni Linda iti sidain. Sa ita, nangyag mo ni paring Roldan iti sa katibabaw. Di na kano ngamin masango nga iluto kay. Sayang lang no mabaybayan na. Anya? So nga iluto na iti bakay. Ang man, laukak ti white beans ko naman. Ay na, Anya? Kat kunak man numapan ka makitrabaho itak adarobay. Itong maminsan itong bakay. Ado pa iti aldaw, oh. Anya? Alang, inaagluton. No may ni Robert, ibagam asa anak amapan. Ibagam abisi ang aglulutaw. Ay na, kunak man na umay ni Dagol ita. Nakisarita kanya kiti na minsan nga umay ita. Ay na, adda ngamin manan ti inyag da asidaan. Iso aday jay, madama nga ilot-luto na ije kusina. Ano niya?
pasensya ka kuman ha. Jakmat ngamin mapilit ni Dagol ang mapan agtrabaho. Ngamin, aga pa kami laang no kasta ti aramido. Nang runa no adda namaan na asidaan na. Oh, na yan, datang asawa, mare. Kasaro nga, noon ti mangyag iti sidaan. Anya nga yun ti kanin na. Day tangaron. Hay, nagsadot at talaga. Ay kat makaamun tumutin, ano bilang laang. Iba kang kuha na, mare. Oras sa aring umay. Baka papungtot mo at nakasasarita. O ang pay mo ti may sa una. Salbag gideng. Anya, makaungo ni Robert. Gatuin, nukas tangamin asaan ka asigurado ang makapan, saan mo nga ikarkari amapan ka. Ha? Anya nga ita, agong ungot di tao. Maawatak matkitian ni Robert. Ti ko nam kinay, umapala na di kanyak. Tauray sana ngagtrabaho, adalat tati agsang paasidaag. Anya? Ado mo ti mabaling ko pagtrabaho, ano bilang lain? Saan lang nga di ayanda? Anya laki din na ya. Isagana kayo din ti pagsawsawak. Nanda ni maluton ti kukod ko naman, Jobs. Hay, champion na. Anya? Siya, asaan ngagtrabaho? Naimas ti sitsidaag o. Ngamda di Robert na kanayong ngagtrabaho. Balatong mo ti sitsidaag na tulukaw. Makapapungtot dahil dyan dagol, tata. In promise na kanyak nga umayta. Ngam saan ba? Oh, patsim mo daday. Awan lamok baraw. Awanin, tata. No ibagaran tumanan nga umay. Ibagat to, nga uray sa aray. Aguray latan itimakan, nga iyag ti kaaruba. Tay sumit, ti kanayon lang ibaga. Diyas kaya pa nagpaparunok tayo baraw. Awan survey, ti kinatakil ti bagina, no kastalag. Para makita atata. No pulos, asaan to nga umasidag niya, no adda masapul na. Naumak mo ten. Ala, bay ablatan baraw. Ibagam tukin ko na rayta, no umay tumanay. Makadlawa mambakay. Ha? Manumot tingal daw nga awan tinang nangyag iti makan di balay. Apay, kanayon ay ang amin nga adda agpapasken. Ha? Ay, inyay nga tanti si daay. Mauma, mitin iti to yan. Kas kada talbos ti kamutay. Kas lagsakita na ka. Ha? Kat, anya nga'y karamidam. Dito'y kalatan balay. Mangnam na makakadilatan iti itad ti kaaruba. Ha? Dayta, marik na mutin ti bisin ita nga awan trabaho. Salbag ka. Bad. Ala, no di mo pa'y kayat ti agtrabaho, adakan ka dayta. Napipiyapay amadamag, jay napay iti sakit. Ngum tinapay iti bisin, gapo iti kinasadaw. Anya? Ita nga awanin ti umay mangtad iti sidaan iti balayaw. Malagip mo manay, ti umay kanyak. Paray. Pasensya ka pare. Ngam addan kaswa mo. Ay, si Karit di mo paray. Unay ka na yan. Ide, kanayon ko mag naibagbagakin ka. Nga umay ka. Sakpay ti umay di balayon mo minsan. Ngam anya di kanayon mo nga ibaga. Sana bale, tadamat ti sidaan, itid ti karuba ko lang. Ay, idilaang dahi paray. Pasensya ka kumabutin. Pasensya man pare. Saan kan nga awatan nga trabaho dito. Kami, addan, tinabiro ka akasukat mo. Imbagday jay, ta inaldaw nga umayag trabaho. Saan akaskin ka? Agtrabaho ka laeng, no kay kayat mo. Saan no saan? Makauma. Anya? Oh, abay pa lang namin, ngimay ka, pare. Di ka lataag yan, hindi balayo. Agtugtugaw kalatan, taaguray kat itad, di ka arubam. Tamat sila nga anaggapo dyan ni Rubat. Siguro, inungtan na kaan niya. Ha?
Daytan, ti maganap mo, iti na idumduma kinasadot mo. Ay, Saan nga main, ano saya, daytan nga ramid mo, Robert. Sumrag ka laeng, bukayan mo, saan mo saan. Ang lalaki di mo te. ay, mga rugtata. Saan ba akanayong nga da ito ti karo ba makanggayam? Kasla ka ubing nga panuno na. Gapo iti kinasadot mo, naawanan ka iti trabaho. Sayang ti trabaho kin ni Robert. Dakil gayam ti sweldom iti gangwara. Ay, tata. Iso nga itabaro. Agpanunot ka kumamay. Saan anasaya at daytang arabid mo? Amang namnama kalatan iti itad ti karuba. Agtrabaho kami adagaw. Tapno agda serbi na daytang bagay. Anak-anak-nakal. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Day tamanin pulam tig igamam, Pedro. Papanamanin aya. Ingkam dumayong ag-basketball, Gina, bakay? Ay na, Pedro, day talatan agbas basketball ter aramidin nyo kadagiti babarka, Adam. Saan kan amatatao dito'y balay? Anya laki din to ya asawag. Aya, basketball nga ro, ti pagismat. Wala, nga malaman no sumangpat ka dito'y balay. Anya laki din, ni bakay? Di ka kadiag dandanag. Pinapatay. Agawid akpay dito'y balay. Kat, anya nga oras ka manin nga agawin. Ay, jak may baga, bakit? Amang ano, maganasan mi ti agay ayam iti basketball, kat rabi kami ton niya gaway. Napanan manin di asawam, Jenny. Napan nagbasketball na nang. Inaldaw lakit din ang mapan ag-basketball ni Pedro, anak ko. Nausam ngamin nga agbasketball, nanang. Ngam kaslamat tan barong agtigtignay. Kaslaawan asawa na, nurumrumwar, ta nakapurpurma. Ay na, baybay aklaang ti asawak nanang. Agkontra kami laang no dilawak tar aramidan na. Kasano no ada sa baling aramidon ti asawam? Ha? Ay sana maaramid ni Pedro ti mangloko kanyak, nanang. Isungarod adya kun lapdan iti panagbas-basketball na. Tapno kanayon kami lat pang agkin na awatan. Sa bagay, awan matkit di bibiyang ko iti aramidon ti asawam. Masyanak lang amin kan ka, gaputa ka na yun nakaapanawan. Nay, nakapulis ka manan iti pang basketball, Pedro. Wen, bakit? Mapanak manin makibasketball. Anya, rumor ka manan. Wen, bakit? Di kagdarag, tagawid ak matlaing diti balay. Ay na, Pedro, kanayon kalatan ama pa nagbasketball. Di ka ka di mabambanog iti day tangar aramidam. Saan? Bakit? Isungarod ti kayat kong aramidin. Di ka pa yan mangmangan dito'y balay. Sa dino nga iti pang panganam. Iliblibridak, dagiti babarkadak. Bakit? Mangan kalatan no mabisin ka. Kaya't masawan, di ka manin mangan dito'y balay. Saanin bakit? Mga nagtulangan iti papanak. Nakaw. Kasabat ko nila kay Mau. Sa di naman ang tipapanan na anak ko. Napan nagbasketball, tatang. Anya? Basketball manay. Un tatang, iso ti pagasman ti asawak. Husto dyan nakuna ni nanang Mau anak ko. Anya tinakunan ni nanang, tatang. Kaslabaro nga agbibiyag ti asawam. Kaslawan asawa na. Tatang, Apay, di mo lapdan ti kanayon nga iruruwar ti asawam? aga pa kami laeng nulapdak iti pagasman na, tatang. Anya? Ay kat baybay aklatan iti kayat na ama pasamak, ah. Wala. Ngamruaman nan ti rumwar akakuyog na dagiti babarkada na. Ipang pangru na nakit din ti panagbasketball na. Nagpas tayo na nagaya-ayam iti basketball, Pedro. Agawid tayo. Umuna kayo niya gaway, Drulan. At dapay bit papanak. Sa dino pa iti papanam. Basta. Umuna kayo niya gaway. Napatagpa iti papanak. Kunak man no kakuyog mo ni Pedro anagawi, Drolan. Anda ka nupay magpapanan ni Pedro, Ginay.
Sa dino kanungay ti papanan na. Di na mo imbaga no sa dinaw. Ay sigurado amalumanen asumangpet ni Pedro. Day talatan agbas basketball tar aramiden na. Rabi ikan asim mangpet Pedro. Imuna pa yan anagawid darolan akakaduam anapan nagayayam iti basketball. Wow, imbagak no muna atan niya gaway, dabiit pa na. Sa dino tinapanam. Tasaan ka nakikuyog ka darolan anagawid. Ha? Ang kwa, napanak nagbasketball, bakit? Kunak man nunalpas kayon anag basketball. Ha? Ang kwa, dapay nakayayama kiti basketball. Ti kahit ko asawain, sa balay, ti kadwak anapan nagbasketball. Anya? Uwing, kasta nagpaisong, bakit? Sa balay agrubaw, ti nakikuyugak anapan nagayayam iti basketball. Aping ngay igamang mananday tabulang Pedro. Mapanak man ay nagayayam iti basketball, bakit? Bigbigat, mapan ka manen ag basketball. Bakit? Naisumat nga rod niya kay ayam iti basketball. Unangam kanayon kan nga awan dito'y balay. Di nakpayan matulungan lakay. Ay, pasensya ka, no di ka matulungan niyag trabaho diti balay. At danto latta ti panakasagaw katumulong kan ka. Pedro, Mala, innakaw, tanay, orayin da kaon dagiti kakadwak ama pan nagbasketball. di ka pa'y nagarmusar lakay. Agar mo sarag to na di papanat, bakal. Amo ka din bakit mga umay ka diti balay, Pedro, ha? Saan, kate? Apay ko mga ibagak ngay. Rumbang lang adi na maamuan ti relasyon ta. Imbagak matankan ka? Ada talangan ti agdan na kasakasawa? Ha? Kwa, di kagdanag. Ta, kanayo nakmat lang nga umay diti tagusmaw. Di kayat ko. Dito'y ka na maturog. Di ka nagawid iti balayo. Ay, sana mabalin kate. Apay kumasaan ang mabalin kat ay ayatin nakmat. Kwa, basta kanayo naklatan nga umay diti tagusmaw. Oray, agmalmalumak ditaw. Basta makadana ka. Kate. Talaga, Pedro? Iuwan kate. Inal daw nga umayak dito tagusmaw. Magnamnama ka, itimbaga. Mangantaan lakay. Pumuna ka na mangan, bakay? Di ka manen mangan dito'y balay. Mga anak to no mabisinak, bakay? Nabsugak pa yung ngamain. Nanganam ngay. Nagbasketball ka, bakay? Anya kamutan Pedro. Aw, apay ka tay. Saan tan nga agsangsangwa mangan. Kanayon ka nga awan dito'y balay. Ay, pasensya ka, bakay? Nagbasketballak ngamain. Di nakpayin maasikaso lakay. Kanayon kalatan nga awan. Mala, di kagdanag. Numalpas ti ay ayam iti basketball. Maasikaso kan, anaimbag. Talaga? Wen, bakit? Asikaswan kan taon, anaimbag. Sa bali ti madmadlaw ko Pedro. Anya ti madmadlaw mau, Roland. Adan sa mo sa bali pagbasbasketball. Anya? Awisan na mamay. Tam na makasara kakmat iti mabalin ko ang pagbasketballan. Ay, jak maawatan day tangay pagbagam, Roland. Amo ka Pedro. Anya nga nga raw ti amaw, Roland. Di ako ni bagbaga hanggang adda mo nga aramidam. Aha. Talaga analaing ka mga basketball Lakay, awan ka diti madmadlaw mo. Awan mat, bakit? Apay aya? Sa bali ti agparparik na kanyak. Anya nga minday taaya. Apay, kayat mo pa aya ti agsiko. Ibagam lang Sana day tati kayat ko nga ibaga lakay. May papanday to iti manugang ta. Apay ni Pedro amanugang ta. Kas na saan mo't basketball ter aramiden na. Apay anak ko namday ta, bakit? Kanayon na nga ipambarti pa nagbasketball na. Kasla maawa ta kunti kayat mo asawain. Won lakay. Sa bagay, nariknak mo't daytan. Saan la narik na? Nadlaw ko pa yan. Anya? Saan lang nga agar aramid iti saan anasayaat. Talaga makaraman ka niya. Oh, Pedro. Agyaman nagtanda ka manin iti dagus ko, ha? Wen, kate. Gaputa kailiw ka manan. Uray siyak mat. Kailiw ka manan, Pedro.
Imbagak matan kan ka, ada talaangan ti agdan na. Tapno naragragsak. Dumting to day tangal daw, kate. Uraye mo. Kunak man no nagkuyog kayo anapan nagbasketball kin ni Pedro Ronan. Kwa, sa anak arimwan, anapan nagbasketball ita. Anya ngamin ayatin pakadakin ka ni Pedraw. Masapa amapan makibasketball. Anya? Sa dino nga ti pagbasketballan na? Di mo amo no sa dino ti pagbasketballan na? Kwa, Jack mo, Ginny. Sa dino nga rutin na panan ni Pedro. Damagam tulakin kuanan no sa dino ti nagbasketballan na. Nagapuan Pedro. Napanak nagbasketball, bakay. Lukluk kun naksamutan. Ha? Apay ko malukon ka nga, bakay. Addan samutan babaem. Apay anak ko nam dayta. Ay, jak maramid tag babae, ta si kalaeng tay ayatet. Bakit? Apay nga rod apang panawan na. Kanayon kalatan amapan ag basketball. Ha? Kwa? Ay ayam lang tay jay. Awan ti sa balay nyar aramidag. Di kag danag, ta kanayon agtundi ti balay. Magkanak man nga rod. Day talaga yam, bakit? Kurang pa iti panangkis mo kanya. Anya ti kahit mo aya. Ado akis Anya? Alan Sige, ay na. kurang pa ilakay. Ipapaot mo Kwa, nabanog kag anapan nagbasketball, bakit? Next time tunday ta kayat mo. Ala, pagurayan nakpailaang matlakay. Ay, next time tun, bakit talaga anabanog kag nagbasketball? Di ka matanagan. Taagkan ka manan. Pimanawan di asawam, anak ko. Pinaliiw mo ka din. Wala nang pinaliiw kon idirabi. At dakain-inawag na iti cellphone. Amangan no babae na di ka inawag na, anak ko. Talagang agdwa-dwa akon kankwana, nanang. Ngamjak la impadpadlaw. Adda ngamin mangmangag ko asayang guseng. Nga adda babae nilakay mo. Amo kon ki aramidak. Tapno matiliwan day ti alalaki, nanang. Di mo ibagbagasak tinangidanon kang kaitar aramidin ni Pedro, ha? Wenrolan, agyaman na ka. Yawanan bain alalaki. At dagayang babae na. Kanayon ko makita di babae na, Jenny. Jack lang ngamin agsasao kahit. Para makita. At damot aramidak tapnog nakam. Noan niya tinaramid na. Isumat karamidak. Anya, kahit mo sawan, aglalaki ka may. Day, nakapulis ka mat, bakit? Papanam nga ay. Mapanak agay ayam iti volleyball. Anya? Kaano pa anapan ka nagayayam iti volleyball? Ita lang. Abay, amom ti kayayam iti volleyball? Amo ka. Naglakat agay ayam iti volleyball. No nalaing ka nga ag basketball. Nalaing akmat nga ag volleyball. Anya? Ne. Rumwar ka manayin, bakit? Sa dino manayin ti papanam. Mapanak man ng agay ayam iti volleyball. Anya? Ay, inal daw ka na mapanagay ayam iti volleyball lang. Si Kantupay. Kanayon ka mapan agay ayam iti basketball. Ha? Isumat ati aramidak ita. Mapanak mat agay ayam iti volleyball. Sino ngay dagiti kakadwam? Dua kami laeng agay ayam iti volleyball. Anya? Dua kayo laeng agay ayam iti volleyball? 1. Kasmet lakan ka. Dua kayo laeng mat nga agay ayam iti basketball. Anya di kahit mo asawain? Panawan kan. Mapanak agay ayam iti volleyball. No kayat mo, mapanta pa yung mga dito restaurant, Jenny. Sige. Basta si Katimakam mo. Ginay, anya ti kahit asawan day daw. Sa bali mo't gaya ma-volleyball, tinapanam. Taadda ka kuyog mo sa bali alalakay. Isumat tar aramidam.
Saan ka di mapan kamat agbas basketball? Akaduam ti babaem? Anya? Ti amom nga ta, katyak among nga da babaem? Iso abay anak taglalaki akmat. Ay, saan? Ay, saan na mabalain? Ay, ayatin ka, Gina eh. Ay, di nakisuksukat ah. Amamad lagayam ti masakitan, Pedro. No kabailan nak na isukat. Kabailan kamat nga isukat. Ay, pakawanin akong bakit. Ay, di nakisuksukat iti dayta lalakay. Agbalbali akon. Sina akong ti babae. Anya? Pakawanin ako na bakit. Diyak kayat ama pukaw kay ti biyangkaw. Sikat, ay. Sina akong ti babae. Anya lagi din. Si kamot ita, ti masakitan, Pedraw. Ibaga, ta nakamiris kan. Anya laki din. Mala, agbalbaliw kan. Tapno, di na kay sukat, di bakit baw. Ala, papagayam. Ditan tinagpatinggaan, ti may sapay apakasiritaan, itibiyag. Na intay pinaulwan. Basketball. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Anya laki din. Ingka man agsakdo iti pagdigos ko, Bruno. Jak pa'y nakain-ina na. Pagsakdon nakmanan iti pagdigos mo. Susan. Anya nga rod ti kayat mo ang mapasama kita, ha? Kuha. Agtignay kan no di mo kayat abugkawan ka, Bruno. Day tala nga pangibabaunakan ka, di mo pa'y kayat. Kabailan mo ti mapanagsakdo iti pagdigos mo. Aginanaak pa'y mo ita. Ingkan ata na makadigdigo sa kaon. Di ka nga ron agbugkaw Susan. One. Urayan pa'y lang nga bugkawan ka. Nagsadot ka nga asawa. Ay, piman ka mait, Bruno. May mayat ka bugbugkawan ni Susan nga asawam. Nauyong namin ni Bagagkaw. Pari Troy. Kasla tigri no agpungtaw. Anya nga tano papispis amat maminsan tapnog na kam. Ay. Madimit Madiday ta nga isurusurom. Pari Troy. Pakay balunak. Day ta nga ibagbagam. Masya na ngamin kan ka. Kaputa si ka amin ang tagtrabaho iji balayaw. Aglaba, aglutaw, kan agsakdaw iti pagdigos ni bakit mau. Una yan. Na. Ay, una yan day taasin na ay mau. Nagatid daw. Agpanunod ka ki di anay imbag. Nunasken asinaam ni Susan. Aramidem, Bruno. Ay, sana nasaya. Dagit nga ibagbagam. Pari Troy. Ay, at dapay sa balya pamuspusan. Tapno di na kon ibabaon ni Bagagkaw. Ingka aglaba, Bruno. Ado ti murong ta. Anya? Aglabak manay? Idin to takalablabak lang. Idi kalman. Ado manen ti murong ta. Iso nga aglaba ka. Sigodam dagiti lalabaan. Tapno saan ta ang maurnungan. Anya nga tanong si Kante aglaba. Tadamit aramidag. Siya, ibaon mo? Ha? Isinak tupay day takararuam loko. Kayat mo? Isina ti kararwa. Ay, jak kayat Unay kamitay. Nauyong kalaunay mga asawa. Oh. Anya pa'y lang arod aramidam. Agtignay kan, taado pa'y tilalabaan. Uwing bakay. Agtignaya kaon. Ay. Si ka man ang ti makita kaglablaba dito'y karayan, Brunaw. Uwing tatang. Nagado nga mintimurang ni Susan. Dilagbayin tayo dyan, Susan. Si ka pa yan ti mangigilgal ka nagiti underwear na. Imbis ko mga isaw. Tatang? Awan babayin tayo dyan, babae. Anya ay ati naramid na ken kataapay asursurutan mo amin na kaya na. Ha? Ay, awam mo tinaramin na kanyak, tatang. Wendaw, pinainom na kay ti kwa. Tay ko na nagkawkawan. Isa surutan mo amin na kaya nan. Anya? Pinainom iti nagkawkawan nga? Ay, una yan nga. Nagbalin kan gander di saya, Bruno. Bruno pa'y mga tinagan mo. Nagan ti malalaki at tao. Di ka pa'y laki nagpalda ta si kanti aganak. Tatang! Ilutam man tinasakit asakak, Bruno. Ay, nasakit ti ramay ko nga naglaba. Susan.
Si kanti mangilot iti nasakit asakam. No di mo kaya't ni ilutan, makangag ka manen iti saan anasaya at kanya. Ay, imbis ko maasyak ti iloten. Gaputa siyak ti naglaba, nagmalmalam. Oh, Apay, agreklamo ka? Kaya't mo tabugkawan ka manan? malala. Iluten kalatan bakay. Di kan agungungay. Anya laki day. Agtungpal ka matlagayam, ngam nagadupay la sa umdita. Kasi kamat kasinsin Bruno. Ibaon-baon na kalatan ni bakit mo. Ay, anya nga ron ngay. Kasinsin ay ray. Kit isumit tigasat kaw. Kabailan naman ti umay gumatang dito tersina. Ngam apay asaan nga iso ti umay ditoy. Nasakit ka no gisaka na. Iso asya akong ti umay gumatang dito'y tersinam. Mangmanggag ko pa'y ti panang bugbugkaw na kan ka kasinsin. Sung batam ngamin tapno ammo na ti bigdot na. Sigurado nga aga pa kamay. No'y naramid ko ray ta kasinsay. So abay bayak langay. Siyak man ti makasarita ni Susan nga asawang Bruno. Diyak kaya ti araramidin na kan ka. Di yun tutupan ni Susan nanang. May raman kayo lang ti pongto na. Saan nga rod anasaya at ti araramidin na kan ka anak ko. No siyak ti makapungtot. Isalsal ko iti nagapon na. Anya? Ay una yung ngay. No'y silsilyo iti naggapon na. Talagang aramidot na ita. Iso abagbagam di asawam. Tadi nalablabsan ti bang ibaon-baon kan ka. Neng, apay anak kaidakan, kat saan ka pa'y anaginaw itinanganan ta, Bruno? Madmading nga ron ti bagay. Bakay? Nasakit tintiro a bakay. Pambar? Saan ka mat ngagsakit itay? Sana agpampambara bakay. Talaga nasakit ti bagbagay. Iso nagidda akaw. Inka pa'y inawan dagiti pinggan. Tumakder ka ditan. Na ikaw? Apeng agsipat ka ngay. Bakay? Una yung mga nga tuwing. Agsaksakita lang aruling jo. Amok nga agpampambar ka laang amasakit ka. Inkakit din aginaw. Nubigat taon bakay. Talaga dya makabangaw. Gapoy ti sakit ti bagbagay. Nayan dayta pare Bruno. Ure agsaksakit ka. Ibabaon na ka ni bakit mo? Uy, pari try. Aramidek latan ti kaya na. Tapno saan kami nga aga pa. Anya, laki din na yan ni pare Bruno. Ati mo pa yan, ti babaunan. Gapo iter aramidin kan ka ni Susan. Ano usaklatan ti ugali na. Nasingpet ka launay pare Bruno. Ikamot ay ti pagnakman ni Susan. Un pare, dete agbutang matkin ka. Day talatan nagsinsin na iter aramidin pare. Di ka kumagbalin na paspasurot kinibagot mo. Alaam giwalis, tagdalos ka dito balay, Bruno. Anya nga tanong si Kante Agdalaws. Tadapay aramida. Bakay? Kaya't mo tabugkawan ka manan, Bruno. Apay ayang amin na nakatangtangsit ka. Bakit? Awa mo ti madingar aramida. Kasano asa anak ang makapungtot at nagsadot ka? Anya? Ibagampay lang nga nagsaduda. Kitsak lang arudan ti mangyawat iti aming kingka. Kurang na lang ka. Ingal-ngalang ka iti kanam. Aday talamang lamdukin ti aramidan. Na yan. Kat, agreklamo ka? Ay saan? Saan ang agreklamo? Bakay? Masauklaan. Anya pa lang arudar aramidam. Inkaalaan ng giwalis, tagdalos ka dito unag ti balay. Nagarlauna di asawam kasinsin Bruno. Si kamanan ti makitkita ka nagtrabaho. Nauma akaw, kasinsin ay rin. Talaga nauma akaw. O anya ngay, isinamon ni bakit mo? Saan? Jack isinsina, kasinsin. Anya nga ro ti aramidam ngay kasinsin. Ay basta, makabalisak tulang kingwana. Nauma ka talagan. Kasta agpanunot ka no anya ti rumbang nga aramidam kasinsin. Di mo ipalubos nga ibaon-baon na kalaang ni Susan. Inkaagluton, Bruno, mabisina kon. Anya nga iti sida inda, bakay? Ikat agremedyo ka matan ano anya ti sidaan ta. Sige, agluto ak iti naima sa sida inda, bakay? Pangalaam ngay itinaimas asidaan ta, Bruno. Mapanak agbanit iti ikan iti bulan, kas kadalamay. Nagado nga ikan kinilamos ijay. Nagda
lumuten ti adobo alinuto ni Bruno. Nangalaan na ngay iti kwarta na a pinanggatang na iti karne. At damot gayam kwarta na. Ay, tinasayaat. Mangala akon iti kanak. Ay na, talaga nagbanglo. Sigurado ang naimas daytoy. Ay, kaadwak ti mangala iti inapoy ko kat mga anakon. Aday pa, umuna akon amangan tani mabisina kon. Na, nagkulbat matanda ito na karne. Nay, anya klase ti karne da ito eh. Jak mangal ka la. Ay, just kay, bulong mati chinilas da ito ngal. Ay, Bruno, anya ti kayat asawan da ito. Apay nga inya dubom jay chinilas ko? Jay barkaw, timayab. Ay na. Aeroplano. Nagdigo si Jay. Bye-bye. Natay amin abulilay. Pati bangos nakugit, Jo. Una mo natangay. Anya day kasasawan, Bruno. Jay bulili takabsat ni Pataw. Nalmos di kadaratan. Na, wala mo nang isalakan ninyo. Timaray di pusa. Kamkamatin timarabutay. Ni unay mo tay. Di po nirarya. Nagilinom ba iti ambulansya? Ha? Agpagtit kan samatan. Anya da kita asasawang. Sinikbab ni Pating ni Dinosaur Jo. Kas kada ilipante kang kuton. Agkibkibin da jay dalan. Iunay mo dagitangay. Di pusa. Inasawa ni Baka. Naganak itinwang. Ninong da ni Kaldeng. Ay, Bruno, dinak man rabakan na kasta. Agkakanat dagiti bagbagam. Jay babae baboy. Naganak iti rabay. Jay mga rabit. Naganak iti baboy. Jay Kaldeng kaw. Naganak mo iti kunihaw. Jay kunihaw. Naganak mo iti Kalday. Na yun ngay. Anya! Tatang, anya ka din ti mapaspasamak kini Bruno. Bagtit matan. Anya, kasano ko magagbagti ni Bruno nga anak kaususan? Agkakanat dagiti bagbagana, tatang. Diakon makasarita iti limpyo. Ay, ala. Mapantaga ron iti balayaw. Ay, nakitaan dyan akaw. Ay, anya tararamida mo, Bruno. Pinuuram matan dagiti badog. Bruno, isarting mo na ita. Di mo puran dagiti lupot ni Susan nga asawa. Ay na, agbalan sa mga agpaiso ti anak kaw. Ay na, ngay tinaknakan na tapay nga agbalamit tayo. Bruno, di mo puuran dagiti badog. Sayang dagita. Ay, mutoy na kita luplupot, Bruno. Di mo puran. Agluto ak iti naimas asidaan. Aramidag nga adubaw. Kung mangisigangak iti maong. Ipakan ko kadag iti tarakin ko at dinosaur. Ay na. Nagkulbot siguro na ito'y jakay. Mangipaksiwa man dito'y brief ni tatang. Anya! Nagraman siguro. Yalo ti ay tachismosa. Sinda na di ilipantay. Kinugdaran ni Kuton. Uray latim mayap ni Superman. Una mo, binuya mo ni Batman Jo. May samo na ito ang ipas, chismosa. Unay mo nagituyang. Ay, saos. Agbagtitan ni Bruno nga anak kaw. Talaga ka ding agpagtitan ni Pare Bruno, tata? Ay, uwan nga raw trawi. Dak mutin makamatan. Nagtaray ngay madayaw. Kasla imposible dahil tang ibagbagayaw, tata. Apay asan nga imposible ka agkakanat dagiti ibagbagana. Pinuuran lang to pa'y dagiti lupot ni Susan nga asawa na. Nakitak mo't ito yung sirok ti Damortais. Saan mo't naglaglang nga abagtayt? Anya, kasanaw, anay bagam dahi tatrawi. Mangmangan pa'y nga ro ti bunga ti Damortais, tata. Nakasikawil, kan agay ay ayang pa iti cellphone na. Anya, Saan abagtayt ni Pare Bruno, tata? Agin babagtit lang dayay. Ay, sos. Niimot Susan diag tartaray, lakay. uwan nga raw. Karti nga plakay. Ingka anawaan ni Bruno. Ang mga numatag Susan nga asawa na. Ay, uwan ba kay? Delikado na ito yan na mapaspasama. Tatang, anawaan nyo ni Bruno. Apa yan nagbalin mata na bagtit ti asawa. Ha?
amum itan nga ibaga nga asawam ni Bruno, idin tuta parparigatan nga agtrabaho iday. Ay ayatak ni Bruno, tatang. Yak kayat ngagbalhin na bagtit. Anya, Nagsubli ti panunot ni Bruno. Jakon parigatan nga ibabaon. Agsingsing patakon. Nakakasin ni Bruno. Nakamot talang matlata na nakatugaw ijay salas. Saan matan nga agsasao? Napukaw na matan tilimbong ti panunot na. Basol ko daytoy. Nalabit asak ti makagapo. No apay ang nagbalin na bagtit ti asawa. Ay, inakman kiti ayaban amangan. Sana balit ang nakaluto akon. Lakay, mangan kan. Amok amabisin kan. Pasensya kan gapo kanyak. Napukaw mong tilimbong ti panunot mo. Sikamot kita ti aywanak. Kit-kita anak matlatan, Bruno. Agsaukan Lakay, pakawanan na kun. Ay ayatan ka. Agbalbaliw akon. Agtinulong tan no adda trabaho dito'y balay. Agyaman na, tanaka-amiris ka mutlangay. Bakay, Limpyo matanti pa nagsungbat mo, Bruno. way, aging babagtitak lang bakay. Dahita lang tinapanunot ko awagas. Tapno makabala sa king ka. Anya? Kahit agyaman ak ta nagbalbaliw kan. Mabambanugak ngaminan, tararamidam kanya. Iso na panunot ko, ti aging babagtik. Bruno, pakawanan na. Promise, talagang agsingsing put akon. Diyak kaya't ngagbalin ka bagtit. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulisen. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Una yan ti kastoy abiyag. Umadani manan di pa nagsiserat. Masapol manan nga da kwarta iti inaldaw. Ay nga nga rin ba kay kasta talaga Iso nga trabaho Naknood naman rin ti balunay dagiti ubing iti inang daw. Ay, rumbang laang. Kung gaya, kaano ka mapang gumatang iti school supplies dagiti ubing? Mapanak intong Domingo lakay. Agsabay kami kin ni bakla. Ha? Gumatang lang amin iti school supplies dagiti kakaanakan na. Basta ya. Gawin na. Mapan kayo nga rin intong Domingo. Apag isaw nga usarendan no Lunes. Anya, agkuyog kayo kinilor na intong Domingo? Wen ka no kumare. Isumit ti may naimbaga kanya iti kalman. Diyak ko mangarod kaya takakuyog ka. Taapay. Diyak ngarod kaya ti ugalin na numapan ija ili. Kunamlan no isuabak na. Sa bagay, ugali na dayta, idi pa'y laang. Kandi may isa diyak kayat kinkwana. Kanayon na nga ibaga dagiti laang saglalaka ti gatgatanga. No iso ka no ti gumatang, dagiti nginginaan. Para magmat ngamin day chay. Uray padpada nga awan makukwarta na, kat panagkita na lata iti bagi na kat baknang. Anong nabaknang ka dyan? Padpadamot ang nag-uulam ng bagoong, nyalaki din aya? Ha? Nabaknang ati kinalastog, iso ti padya. Kasano kumare? Anyang oras na mapanijay ilin ton bigat? Kat masapata amumatan, atunggal Domingo, kat adu ti tao iti ili. Isu anas ka na masapata. Sa bagay mo't di Ken, wen Oray dito alas 7. Wan kumare. Wan gayam. Ni kumarim sandrangay. Saan mo akakuyog? Saan? Nakagatang kami nun, hindi na minsan pa nga aldaw. Isu asaan tan akakuyong. Nasaya at matano kasta. Diyak mo't lakay at akakuyog no bilang langkat. Ha?
Apay anak ko nam dayta. Ay, basta. Ado, tidyak kayat nga ugali na dayjay ako, Marem. Uray, idanon mo kan ko na, tapod nomat. Ay, nako. Ano kasano ti kinadakis ti ugali na? Nadakdakis ti ugali, just kika. Ha? Adda ka di ibagbagam ko, Mare. Ha? Ay, awan ko mare. Awan. At titigatan mo ito sa dagiti ubing bakan. Ay, agyaman ak unay lakay. Masapa kami, amapan inton bigat. Igatangam dagiti ubing iti baro abagda. Ta daan mo ito dagiti bagda, idi lasyer. Wan lakay. Siyak ti makamo ka na kita. Tigatangam, ora jay san unay anangina. Tapno umanay di ta kwarta. Wan ka di. Anya ka lakit din aya. Dagita abang banag, saanin anas kan nga ibilbilin mo kanya. Taamok dagita. Ay na. Nagpipintas mo tin dagita ginatang mo abag, dagiti anak mo kumare. Ay, wan ako, Mare. Apay, just aya. Ay na, agas. Yung tadapilit na ti bagda. Wan, tapno saan da amarigatan amang bagbagkat. Iguyod dalatan no kasjay amabannog ta. Nagganasan. O kat siya ngay. Anya ngay magdagita ginatang mo. Kasla dagiti bagmat alalakaan. Ay, wan kumare. Anyangay nga rod. Kaya ti sulaang mati umanayan ti kwarta. Ay, ang cheap. What? Ala, angaw ko lang ala, mapantan iji paradaan ti tricycle. Agawid tamitan. Madian talaga ti panagdangag ko ti naibaga ni Lorna kanyak iji palingki, mare. Imbaga na kadimanan at chip dagiti ginatang mo. Wan kumare. Kat amumpay. Imbaga na iji kaadwan iti tao. Ay na, magibabain man. Kunamlano asino, napaknang ti salbang. Adan tumot at aldaw na. Kaputa kanayon ko apas pasinsyaan. Apabusuan na mo ti kinasingpot ko. Alabay amon, agsaysayang kalaang iti oras amang pampanunot kan kuana. Nay, kasla pantalon mo't day ta nakasupot nga imot mo, Lorna. Ha? Wala na. Napan ko ginatang iji tersena ni Manang Irene. Nagngina nga rod. Ha? Jag ngamin daytoy nana. Amuyo matano branded kat nangina. Imbag lang nga daw sa rak no PTA meeting ija school dagiti ubing. Kasta ka day, kaano gayam ti PTA meeting? Into no Lunes nana. Kasta aya, taibagak man kin niluding. Amangan no saan na nga amaw, no saan manan anaibaga jay apu ko. Apaw! PTA meeting lang dayjay kumare. Ngamin sa ganaam matin iti kasta unay. Katuan Kayat ko ngamin, ano mapanak makimiting, branded amin akawas ko. Tapno sana panunutan lagi di co-parents tayo, adjust. Anya? Kitaam, gimatangak iti branded a pantalon, branded a blouse, kan sapatos anangina. Ay, wala akong masabi. Kundi sana all. Sana all ko gaputa chip mat amin nga usar mo. Anya? Iti meeting lang di paparam. Ngam ko naman lang, no, mga nakay ti kasar iti dayta lang ang bakit. Anya kalakit din aya, lakay. Ah, Jak ngamin kayat, panunutan lagi di padak nga inna, amapan makimiting, adjust-jasak. Amang ano siya klaan ti mapan makimiting akas ti pantalon na. Amok ngamin. Adag iti dadumaan ang ganak, naka-leggings dalaang iti saglalaka, numapanda iti pagadalan. anya? Ala, inakon, taamangan numaladawak iti meeting.
Sakbay tayo a pagtutungtungan ti contribution, may papan iti TV, nga usaran dagiti anak tayo. Kayat ko lang asaludsudan, no adda mayat nga ag-donate iti kaldero, ama usar tunggal adda maangay a feeding program. Ma'am, syakon. Kastamot na ita ibagbagayo a TV, nga usaran dagiti anak tayo. Syakon ti mangidunay. Thank you very much, ma'am. It's an honor ada kayo ti mangidonar iti kasapulan tayo. Awan anyaman na, madam. Basit abanag. Okay, ma'am. Then, next is, amang ano adamo ti mayat amang i-donate iti pinggan apanganan dagiti anak tayo. Wano complete set. Pinggan, kutsara, tinidor kan baso apaginumanda. Kan kastamatan ti water jug ama isakto. Tapno addalat ti danom dito nga inumanda. In case nga awan balon dadanom. Ma'am, uray syakon, ma'am. Basit la abanag dagita. Maminsan pa'y, agyaman kami, ma'am. Amo kamaragsakan dagiti ko parents tayo, tasandan nga ag-contribute. After meeting, agsarita ta, ma'am. Bilibak man na talaga king kakumare. Talagang adumot kwartayo, anya. Ha? Agasem man ta nag-volunteer ka, mag-donate iti amin nakasapulan dagiti ubing tayo iti pagadalan. Anya kalakit din ay ha. Kas iti kanayon nga ibagakkan ka. Tapno saan apanunutan dagiti co-parents tayo, adjas-jasak. Una yan? Awan mat kiti ti adu a kwartak. Kan amok anangin na ti flat screen a TV. Ngam amok akabaulan agatangan nila kay ko dayjay. Kas tamutan ti kaldero a paglutuan iti kanan dagiti ubing. Ay, unay kan kumare. Awan may bagak iti kinapalangguad mo. Gapulang iti ayat mo nga agpalastok, idunit mo amin na. Di mo panunutin ti bandog nila kayo mo nga agtrabaho. Anya? Ano naman? Uray siyak nga rod, kat mas daawak iti inaramid ni Lorna ijay meeting. Alaman no kabailan na nga idonate amin, di ko na nga idonate na. Kabailan na tawin mo't awan idi madamati meeting. Mangidonate, ngam sana tapno makatulong. Mangidonate tapno lang ibaga dagiti daduma, anaganak, nga damabalin na iti biyag. Nga uray padpadamat asang kasapol sang kasaang. Isumat, anyangay nga rod. Awan mabalin ti tawa palastok, ti muna. Imbes ang mabalin mo't apagkukontributan tayo JTV. Talaga a feeling rich day jay Alorna. Anya nga ta ati maganap na iti kasjay ngay naramid na. Anya, mangidunit ka iti TV, di pagadalan. Apa kasta, kat mabalin mo't apagkukontributan nyo dayta. Mabalin nga rod lakay. Ngam kunak asya kun ti mangidonate. Anya, ay unay kan Lorna. Amumot anangina ti flat screen na TV. Amok anangina. Ngam kayat ko lang nga rod apakitaan dagiti padak aparentes. Apay ngamin aya. Salpag iti tigas na ugalim. Mangidunit ka, tapno lang ibagada nga adda mabalin mo iti biyag nga urawan mo't. Anya? Panunutom kumamat siyak laeng tagtrabaho para iti pamilya. Ngamusi ka, dahil talaang agpalastog iti padam at ako ti pampanunutem. Ha? Makamuka iti kwarta nga igatang mo iti TV. Saan ko nga itad dayta? So, pagkiding. Ay nalorna, bakit akaw? Kat iti da ito'y akinabakit kaw. Awan pa'y napuutak abim magnang. Wano pimintas ti panagbiag na agapo iti kinapalangwad na. Ha? Saan nga min anasaya at day tangar aramidem balasang kaw. Panunutem amabambanog nila kay mong agtrab-trabaho para kada kayo a pamilyana. Ngam si kamad,
Day taagi donator aramidem. Nana, Saan mo't adakas ti mangi-donate? Ngam mangi-donate tayaw, no aglaplapusanan tayaw. Ngam no kastamot laang nga umdas ti masapsapulan para iti pamilya ay saanem. Sapay la kumata maawatam ti kayat ko asawan. Anya? Kit kasanong nga ita, anting karim nga i-donate mo ija eskwilaan. agparparikutak nga rod kumari. Saan ngamin akayat nila kay ko, amang tad iti kwarta nga igatang ko iti TV. Sapay umawawag na teacher dag iti ubing. Anya? Jak amon ti aramidak kumari. Ay, awan di maitulong ko king kakumari. Kat no saan mo pa maitid jay TV, unang dagiti kaldero, kas kada platong and promise mo. Uwan kumari. Awan mat lang nga rod ti igatang ko iti kaldero kan pinggan. Kas kada baso, kutsara, tinidor. Iso adag iti laangan usar maiji balay ti indonate ko ah. What? Ay na, por Diyos por Santo Lornaya. Dahil tati maganap din alas to, kakasking ka. Agbayin ka kumamat iti tawa, nang runay ti asawam. Anya ti ko na? Dumawat ka ititulong kanya? Uwan ko kumari. Amang ano ada maitulong mo. Maipapan iti i-donate ko kung maiji pagadalan. Anya, apay atulungan ka, kat imbagam mat asangon-sango idi PTA meeting, akabailam amin nga i-donate. Ha? Kan maysa, imbagam pa'y abasit laang abanag dayta. Anya lakit din, aya. Mari. Takderam ano anya ti imbagam. Takderam ti kinapalangwad mo. Idi, ibagbagam pa'y iti kaaruba ang nagalas ti ugali. Sa ita, o may kaagki daw iti tulong kanya. Ay, awan may tulong ko kan ka, mare. Unay kan kumari. I will just laugh at you. Ala, pumanaw kan. Unay kan, Lorna. Isumot talaga makilala talagpukaw dagiti kaldero, kas kada pinggan. Tagayam, indonit mo iti pagadalan. Pasensya ka kuman na kay. Ha! Awan nga min ti igatang ko. Iso ati usar tayo langan tininamay ko nga impan. Ay na, Lorna ya. Jak amon taramidakin ka. Ikarik la kay. Saanan ama ulit pay. Ala, umano kan diti balay. Total, kat awan sirbim. Uray day tabagim, kat ipanmon idonate iti pagadalan, kat musikan tagbalin at ibita. Anya? Heh! Total kat may bagay mo ka. Sa ka, sao! Ala, mabankan! Dalakit din na ya! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.